اگر سوئی نیرک مسجد من دروازس پر ووتو کچھ بھیڑ کنس تراوک دل سان جائے دپک یہ میانی نش بہتر یہ خدای سن عیال تہندس عیالس کر قدر ژے کتہِ خبر یہ عمل ما گژھِ حج کھۄتہٕ تھٔز ریاض صاحب غلط مش ونن بلال صاحب غلط مش ونن نذیر صاحب غلط مش ونن تلا جواب دیو جوانو سمجھن چھوا میں چھ پرمت حدیثس من حدیثک مفہوم قرار یس میتس غسل دی یس میتس تو دپیو ایما چھ شاید اش بغض کران امس ما سن نفرت بہس پراران آسان مے کری موقع میتس غسل دنس ین میں یہ حدیث پور یس میتس غسل دی خدای سند رضا خاطر سجی بڑ گناہ چھس اتھی معاف گژھان جوانو کروا کوشش یم سن جوان چھ یم گژھن اکوئی نہ کینٛہہ گامس مز اگر 10 جوان چھ سن جوان دعوی گژھن میتس ہکن کچن گناہن بنن بڑن عفو خدایا سانین گناہن مغفرت خدایا سانین گناہن مغفرت خدایا سانین گناہن مغفرت یہ چھوا بوجو تمام آمالو مز کس عمل گژھِ ساروی کھۄت تھوز میزانس من ساروی کھۄت گوب اگر سہ اکی تہ آسہِ بہٕ چھُس تۄہہِ سوال کران تۄہہِ چھا یہ پتہ چھا ساروی کھۄت بٔڑ عمل ییٚمہِ نِش أسۍ سٲری خٲلی چھِ ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم مخبرا وآمرا أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملأه ولا إله إلا الله ليس لها حجاب دون الله حتى تخلص إليه رواه الترمذي أطر الله مرقده صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد قل هو الله الحمد قل هو الله التحيات الحمد قل هو الله التحیاتو پالکھیت چھوئی قرآنس یوتو پالکھیت چھوئی قرآنس یوتو نت ابلیسن پریون کوتو نت ابلیسن پریون کوتو لگس پترن ساگ تو مولن دروتو نت ابلیسن پریون کوتو لگس پترن ساگ تو مولن دروتو اللہ رب العزت دین اسی دین سمجھنو توفیق اور اس دین پنی انفرادی
اجتماعی زندگی من دین دار بننک توفیق. مختصر وقت چھو بہت صبح پٹھ تے آور راتس تے آور جمعہ پت چھو آورے. مختصر وقتس مز کرو کلام. اللہ رب العزت دین میں عاجزس ونکینس تی ہر وقت حق وننک توفیق. اس سارنی دین حق بوزنک توفیق، حق سمجھنک توفیق، حقس پٹ عمل کرنک توفیق، حق بیس تام واتناونک توفیق. اس تھوین حقس سۭتۍ، اس نین حقس پٹ، اس تلین حقس پٹ. تمام عالم اسلام کن مسلمان انسان یم غیر مسلم چھ تمن دین اللہ پاک ایمان. یم مسلمان چھ تمن کرن اسان ہدایت. اس دین مسلمانن پانوین محبت، پانوین دین اخ اک سند احترام، اخ اک سند قدر. جوانو اس میں آز حدیث پاک ترمذی شریف تہ برونٹ کن تلاوت کور، یہ مشکات شریفس مز تہ. ات حدیثس تحت کرو اس بیان یمن کینسن منٹن مز. حدیثس روایت کرن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. اصل پڑھ بوزیو. فرماوان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماوان فرمو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرموک التسبیح نصف المیزان. یس ہسا اخ سبحان اللہ پری، یس اخ سبحان اللہ پری ات اکس سبحان اللہ پرنس چھ امس یوتہ ثواب یس میزان چھ. میزان کت لگی چھنا اللہ پاک فرماون قرآن کریم میں اکس مقام پہ فرماون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ پاک فرماون اس کرو قائم قیامت دو میزان. اتن چھ کلمہ آمت موازین. موازین چھ میزانک جمع. میزان چھ اقی جمع کیاز آو مفسرین فرماما سچی ییت بڑ اقی میزان صدی بے شمار میزانن ہنز کام. تمہیں آو فرماون موازین میزانک جمع. سورة الانبیاء اس قیامت دو میزان لگی. کیا لگی؟ میزان کوتا بڑھ شو یت منز اعمالنی وزن کرنا کوتا بڑھ شو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کران
فرماواں فرمو جناب رسول اللہ فرمو کہ اس قیامت دو اعمالن عملن وزن کرن خطر میزانی لگاؤن فلو وزن فیہ السماوات والارض لوسعت اگر تت میزانس من 7 آسمان ین تراون 7 زمین ین تراون تل تی آشی میزانس جگہ خالی اگر میزانس مزی وزن کرن 7 آسمانن 7 تل تی روز میزان تت روز توتی جگہ ایس بڑش میزان سمجھ آوا فرشتی ییز بڑ میزان وچھن یم کرن عرض باری تعالی یہ میزان کمسنن اعمالن ہیک وزن کرت انہیں ییت اعمال کس آسن میزان گش پھول پانے کریو خیال یتمن 7 آسمان 7 زمین واتن توت روزی جگہ فرشت کرن عرض باری تعالیٰ سکس انسان ایسی مسیطا عمل آسن پت گشی میزان پور یہ کس انسان ایسی حق تعالیٰ فرمائے لمن شیت من خلقی پنی مخلوق منز یمس بیت پنی مخلوق منز یمس بیت توجہ چھا فرشت ونن واپس سبحانک ما عبدناک حق عبادتک فرشت دپن پاک شچن ذات یہ اسی چون آسنوس ونفتان سمجھ آمد چچک تمتی ہری یہ اسی سمجھ آمد چچک تمنشت پاک چچک تمنشت پاک یس چانی عبادتک اسی حق اوس اسی ہیچن سا عبادت اشکن تت پٹ عبادتک حق ادا یہ کم ونن کاس ونن سمجھ آوا تھوڑا آوا ذہنس مز میزان کا بڑ یہ آوا سمجھ ییت اعمال چھن ممکن یم ات منز واتن پور کرن میزان بریتی پھول گچھ تیلی کت پڑ گچھ ون میزان پھول تو اس گسو کامیاب یہ واپس گڑنے کس حدیث اسکن رات تکر میں کات پشواری مجلس میں دپمو ان الانسان کان عجولا سورة الاسراء قرآن دپن انسان چھو جلد باز ات پٹ ونی بڑگائیں پیٹھا میون لکٹ برادر 5 ورین چھ میں کونس دون پترن بائن ہن زنی چیتی آئے ہمسائی دوست سننے چوتی آو اوڑ گھنٹی دیتی یمن ست بڑ تیز رسمز کیزی منوس دل دکھیومت جلد باز گشن ذہن بنن میں چھو مصنوی منز پرمت التانی من الرحمن والتعجیل من الشیطان لوت لوت وار وار دمدری سان قرار سان حلم سان برود بری سان کام کرن یہ خدای سن طریق جلدی جلدی کرن یہ شیطان سن طریق سمجھ آوا یہ تن میون بویا سٹ بوزن
بشین خارجیوں منز کے بشین شاہ ولایت سندس دامنس تل سمجھ آوا بسی تمس شاہ ولایت سند داغ داری دم دمن کرمئی قبول یمس دشمنن تلوار لائی زخمی سپد خون جاری تریش پلنوک مولائی کائناتس فرمونو گوڑنک چائیون یم تلواری ہم دبلو یتن تب بوز کنس مولوی صوبس کنس جوانس سانیو جوانو منز کومنٹ کورمت غلط ممبرس پیٹھ کر با اعلان یہ جوان ہیکن سانین مجلسن منز حاضر گچھت یہ جوان ہیکن اس تعلق قائم کرت اد کیا سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی یہ ماشی زیون نیوت یہ پریکٹیکلی سمجھ آوا مگر حق بولن چھن بند کرن کنشی تیری کنشی گولی تو اچھا توجہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا نندرما کھت بوسس عرض کاران توی آو سمجھ میزان کچا بڑ سمجھی نکی تھوڑا ذہنس منز تنینی تیتی یلی سا میزان بڑ خدایا کتی کری میون ریاسو بیت سا عملت میزانی برت یہ چھوا بار بارو سونا منان تمسا شو دل وچھن بار بارو سونا منان تمسا شو تائی کیا صحب گسن نہ تائی کیا صحب گسن بوز کت پر نبی فرماون التسبیح نصف المیزان فرماون یہ لیوچوانی جی دل مچرائیویت سین مچرائیویت ایکی لٹی پر سبحان اللہ تنصب میزانی ثواب سید بریت مگر کم سید بوسس رات سما بوزن سما شیش کشرس منز گیون ونن یہ چھوا سما اسس رات کیت بوزات منز بوزم سلی پننوی دل کلم پرنا سلی پننوی دل کلم پرنا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله سورة المنافقون گوڑنچ آیت 28 پارہ سورة الجمعہ پتکنی سورہ فرماون اللہ پاک تاٹی نبی یلتائی نش منافقین چیما یمل شمانا پزی پٹ شوتوی خدای سن رسول یعنی یمچو زبان سید کلم پارا واللہ یعلم انکا لرسولو خدای شو زانان تیز شو اللہ سن رسول واللہ یشہد خدای شو گوئی دیوان ان المنافقین لکاذبون خدای شو گواہی دیون
یمشی اپزیر یمشی پزی پٹ کذاب یم منافقین خدایا کیا جی یمو تیمون نبی چھو خدای سن رسول فرماون زبان ونن چھست بمانا دل گچھ ونو کیا گچھ ونو یہ گو قرآنک اخ مقام وش کوتا زور چھس بار بار دیوان کت پیٹ بے بوز و جوانو بیاق مقام قرآنک قولت الاعراب اعرابیون آمنا اشن ایمان کلم تؤمنو تی فرمائیو میانی محبوب ایمان اعرابین فرمائیو ایمان منیو تیونو ایمان قولو اسلمنا تیمنیو اشن اسلام ولما يدخل الایمان فی قلوبکم کیس کی ایمان کی جائی شن نرزنگ کل اچ نس اوس ایمان جائی شن جسم کے ایمان جائی شن دل کیا چھے یہ چھو نندر مکھز کچھا سمجھوان کم سید پارو سبحان اللہ یہ چھوا ات کوتا ثواب میلس والحمدللہ یملؤہ یس الحمدللہ پری وچوانی جی دل مز خالی ام سیدی برابر پھول میزان بھرت اس سانا نقد فائدہ میں وننا قرآن ون انسان چو جلد باز عارف صبح اس سانا جلدی فائدہ مگر نہیں کافر کو ملے حور و قصور مسلمان کو فقط وعدے پور دنیا چھو کافرس دنیا چھو مسلمانس یہ تی پھالتا آو نا مسلمانس کس پھالتا جوان سنس خودی یس تباہ کرنا سکر امس دنیا چی لالچی اگر یہ دنیا چی لالچی مز گشنا آزاد یہ چھوا یہ پھر کسی کو ڈرے گا نہیں کوئیس نہ کسی امس ما لالچی کنس نش سمجھ آوا تمے سو بہت بار بار ونن پان کلمہ پرن گو اخ کتھا مرشد یلی کلمہ بایس مرشد یلی کلمہ بایس تم ساتھ چھو امس سمجھ ون کلمہ کچھ ونان شارحین چھ لکھن یس سبحان اللہ کے ثواب ستن نصف میزان آو برت پت کو ترود الحمدللہ ستی سو نصف برت ثواب یہ چھوا بیچ لکھن بیاق قول شارحین محدثین فرمون نا الحمدللہ چھوری الگ پرن وچوین دل سی یہ چھوا اخ الحمدللہ ات میلی یوتا ثواب تم سیتی پھول میزان برت کیا یہ برت وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ اللَّهِ یہ چھوا فرماوانی اس پر لا الہ الا اللہ
ات لا الہ تو خدایس درمیان چھن کہین پرد ات لا الہ الا اللہ تو خدایس درمیان چھن کہین پرد کہین پرد یہ چھوا حتی تخلص الیہ یہ کلمہ چھُ واتان کس نش کہ شارحین چھُ فرماون امیُک مطلب گو سبحان اللہ چھُ ثواب تیوتاہ نصف میزانی برت الحمدللہ چھُ یوتاہ ثواب سوری میزانی برت لا الہ چھُ یوتاہ ثواب یُس نہٕ میزانس منٛز تہِ واتہِ کینٛہہ یعنی بے حساب وۄنۍ چھا عمل زیادٕ کرنس قۭمت کنہٕ وۄنۍ چھُ اگر کمٕے عمل کرِ مگر دل سۭتۍ کرِ تتھ چھُ قۭمت ؤنِو کتھ چھُ قۭمت کمہِ سۭتۍ کرِ دنیاہس مز تہ گناہن ہُنٛد سزا میلان مگر معمولی دنیاہس مز تہ نیکین ہُنٛد انعام میلان مگر کیازِ علماء فرماون دنیا چھُیی نہٕ تیوٗت بوٚڑ کہ أکِس نیکو کارس دِمو أکِس نیکی بدلہٕ بیٚیہِ کر بہٕ رِپیٖٹ علماء فرماون دنیا چھُیی نہٕ یوٗت کہ ایکس نیکو کارس دمو ایکس نیکی دنیاس مز بدلو جوانو سمجھو یوان اور دنیا چھیی نہٕ یوت بوڑ ایکس گناہ گارس دمو ایکس گناہس بدل سزا معمولی کیا گناہ سزا میلا نیکی انعام میلا اجر میلا وشو قرآن ونن وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر سورۃ الشورى مز اللہ پاک فرمون یس تہ مصیبت یوان چھو کن تہ رنگ یہ چھو تہ تہندیو اتھو کمومت سدی فرماون بسو سرسی دِوان سزا کیا ویعفو عن کثیر واریاہ چھسو معاف کرن گو بشتے اسن سمجھاون دنیاس مز تہ سزا پور نہ دنیاس مز تہ اجر پور نہ تیل کیا اس قرآن دبن وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر بوڑ عذاب کچھو بجو سورہ النحل وَلَعَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر بوڑ اجر کچھو وہ اصل اجر کچھو اصل سزا کچھو سمجھ آوا تو دوستو نقد فائدہ گشت ژھانڈن یہ گشت تھاون کیا جمع میں من رات شاید انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب یل دنیاس من صبر کرن ول تت وشن نہ پنن اجر قیامت دو تم دبن وای ام خود زیادہ صبر کیاز کریو وای پھلن سات کیاز کریو نہ صبر وای پھستن سات کیاز کریو نہ صبر تمی سن علماء سن اسلاف واریہ تم تو راتس آرام وز زنگن واش کڑن پتہ تم ون تھی کیاز نہ واش کڑن فرمان دنیا چھ سہ جگہ یہ واش کڑو واش کڑو تتی یمن دنہچ یہ نجاست دنہچ غلاظت دنہچ حقیقت سمجھ یہ ہسا چھ دھوکہ سمجھاوا وین کیا گور میں عرض سبحان اللہ الحمدللہ حدیث بوجو بزرگو بڑید یعنی عید الاضحی من واجن چھنا
حدیث از منشامت قیامت اگدو یس اللہ رب العزت سن رضا خاطر دنیا اسمز قربانی کری قیامت اگدو آشیات قربانی نز جانور اس وزن 7 گن زیادہ کچھ گن نا بڑی ون عمل اگر لگتی آشی عمل اگر کمی آشی تھیو نظر حدیث فرماون جناب رسول اللہ یہ بخاری اسمز بی مسلم اسمز اشوانا یہ تی کلو 1.5 کلو 2 کلو 1 کلو پاؤ چھٹانگ 5 گرام 7 گرام عربس منزوس اخ وزن قیرات کیا فرمان من اتبع جنازت مسلمین ایمانا واحتسابا اس کنس مسلمان جناز پر خدای سن رضا خاطر وکان معہو حتی یصلی علیہا اس کنس جناز سید پکی پت پری جناز ویفرگ من دفنها یل فارغ گسن تمز دفن کرن نش یعنی جناز پت تی پکی جناز پری تی دفن کرنستان تی روز سید فإنہو یرجو من العجر بقیراتین مسجد ذکیرات میلن ثواب کس قیرات کات جناز سید پکنس جناز پرنس دفن کرن کس قیرات واربوز و جوانو کل قیرات مثل عودین تاکہ نبیت قیرات اس کوتا وزن آخرت اسمان فرماؤ کوئی احد کس وزن اس برابر کوئی احد کس جنازہ سید پکی جناز پر دفن کر بتی بوجی ومن صلی علیہا ثم رجا قبل ان تدفن فإنہو یرجو بقیرات اس جنازہ یوت پر دفن کرنے تمستمیل قیرات سکیرات آخرت لحاظ کوتا ثوابک وزن کوئی اوت کس وزن ہے سمجھ آوا وہاں کیا گئے شاہ اگر سوئی نیرک مزید مز دروازہ سپڑ وہ تو کچھ بیڑ کشترا وقت دل سان جائی دپک یہ میانی نیش بہتر یہ خدای سن آیال تندس آیال اس کر قدر چکت چی خبری عمل مانگ چی حج خود تھز ریاض صاحب غلط مشتمنن بلال صاحب غلط مشتمنن نظیر صاحب غلط مشتمنن تلا جواب دیو جوانو سمجھن شوا میں چھو پرمت حدیث اسمن حدیثک مفہوم قرار یس میتس غسل دی یس میتس تو دپیو ایما چھو شاید اشی بغض کران امس کا سن نفرت بہت پراران آسان مے کری موقع میتس غسل دنس یا نہ میں یہ حدیث پور اس میتس غسل دی خدای سن رضا خاطر سجی بڑ گنا چھس اتھی معاف گسن جوانوں کروا کوشش یم سن جوان چھ یم گسن اکوئی نکیا گامس مز اگر دا جوان چھ سن جوان داوئی گسن میتس حقین کسن گناہن بنن بڑن عفو خدایا سانین گناہن مغفرت خدایا سانین گناہن مغفرت خدایا سانین گناہن مغفرت یہ چھوا بوجو تمام آمالو مز کس عمل گش ساروی کھت تھز میزانس من ساروی کھت گوب اگر سا عقیت آش بجھتے سوال کرم تو یہ
پتہ چھا ساری کھت بڑ عمل یم نش ساری خالی نماز کی پرسنٹ پران روز کی پرسنٹ تھوان حج کی پرسنٹ کران زکات کی پرسنٹ دیوان مسجد کی پرسنٹ اچان کن لایو یا درویشس نتی مولویس یم چیز سنس معاشرس مگر یہ بوزیو حدیث ترمذیس من ابو داؤد مشکات من کیا ان اسکل شیء ساری کھت گوب چیز یودو فی میزان المؤمن یس با ایمان سنس میزان اسمز وزنی کرن سکسا ساری کھت گوب چیز یوم القیامت قیامت دو ٹاٹی نبی نمازا نہ زکاتا نہ حجا نہ روزہ نہ تلاوتا نہ ادھ کیا ٹاٹی نبی میں فرمائی تو کسکش ساری کھت گوب عمل میزان اسمز تمام عملوں مز فرمان خلقن حسن رج اخلاق قسم سوہاون خدای سن خدای سن عزتک کشیری پیورس تیت اخلاق وچم نکانسی صوفین تو بزرگن چھ اخلاق نندر کھسو جوانو یہ چھوا کمن چھ ساری کوئی دلیت اخلاق انہی بڑے وچھو قدر اخ مثال دمبا شیخ زنونی مصری شن ناوی من کتمز مریدین چھ سیت کینسو جوانو چو شراب یمو کر مستی نائی من زنون مصری سنز کرگ بیادبی اویس قادری سن مشن سمجھو اس میں نال استرائی وہ تھاپ تمس تلو ببوٹ مشن سمجھو ظالموں کانسی لکم کریو توی سو ونن توی ظالموں کانسی ذاتی حملم کریو میں شہون ٹوٹ انسان کہت کھریم یہ چھو گسن غلط ونن ممبرس پر بخت سوتر زنشا صوبن استاد اسم سیت گاڑی اسس بچلاون استاد اس فرنٹ سیٹر زیس شام وقت اس نزدیک گاڑی پکنو برونٹ پیٹ کن اتن ہون شنگت جائے سیت دبن تھو دشن کن میں دبس اتن ہون شنگت پتہ نیرو پات کھائی میں گاڑ دور تھوم پات تیت بڑاس پائیدل مگر ممبر رسول اس پر چس ہون اس کرم نہ در کے ہون نندری کرم نہ بیدار کے ظالمات سے میون بوئی شک سکیز دی منی شیچان سکیز نے ایشان اس میں لکھ کرتے میں سدہ بنگل دستگیر کرنے دستگیری یاد تھے اندر مکھت مگر یاد تھے یہ گو آخ طریق یہ گو آکھند بیاکھند تھے یاد بیاکھند گو مشن اگر مشنی چکت خلاف عرب تگیسی عجم تگیسی تلوار ہے کلاشن کو پھر تمساد نیر تنہا پوز بولنی یم سمجھو دشوئی کت پوز ونن چن تراؤن پزس چن ہٹن مگر ذاتی حمل چن کرن سمجھ آوا زنون مصری اسکر مرید وارز حضرت ایمن کریو بد دعا فرمونک کڑیو آتنے بر بکر دعا ایمو کڑی آتنے بر زنون مصری اندم میانی خدایو ید پاک یم جوان یتی چی خوش یم تیزخ تیتی تی خوش
یل ٹھکانس پہ وت مریدو کور حضرت اشکر عرض بد دعا تُہۍ کوٚروٕ یِمن دعایہِ خیر فرمونکھ نادانو تُہۍ کتہِ چھو پتہ یِمے زن ٲسۍ میانہِ کھۄتہٕ خۄدایس ٹٲٹھۍ مےٚ کوٚرمکھ دعا خۄدایا یِم تھٲیزکھ تتہِ تہِ خۄش یعنی تیٚلی تھایکھ تتہِ خۄش ییٚلہِ ییٚتہِ توبہٕ کرنایکھ کیا سمجھ آوا أسۍ چھِ ونان حنفی مذہب صوفی مشرب وار بوزِو یہِ چھَنہٕ چھُپِتھ کتھ اگر ماگرے پورِچ اکھ کٔنۍ مےٚ مُخٲلِف گژھِ مےٚ چھُ ممبرس پٮ۪ٹھ وعدٕ کوٚرمُت کتھ پٮ۪ٹھ مےٚ چھُکھ دوٚپمُت یِمن اگر دکہٕ دِوان مےٚ کٔڑِو تیٚلہِ تہِ نیرٕ کینٛہہ بہٕ کرٕ پنُن وعدٕ برابر تُہۍ چھُوا ییٚتہِ کِنہٕ نہ تۄہہِ کھٔژوٕ نِندٕر ہے نِندٕرا کھٔژوٕ ہُشار چھوا بس پنُن مِشن سمجھو پنُن بیٚیہِ کٔرِو علمس تۄہہِ چھُس ونان کانٛہہ کرِ نہٕ کینٛہہ نہ چھُ کٲنٛسہِ طاقت کینٛہہ کرنس طاقت ییٚمِس اَتھِ چھُ تہٕ بس تُہۍ سمجھو کتھ آز کرو ییٚتھۍ کتھِ پٮ۪ٹھ اختتام عمل اگر وزن کمہِ سۭتۍ گژھٮ۪س کمہِ سۭتۍ سمجھ چھا یِوان بس یہ روایت پرو أسۍ تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ اختتام قیامتُک دۄہ یی اننہٕ نبی سُنٛد اکھ اُمتی تمام مخلوقس برونٛٹھ کنی کھڑا کرنہٕ أمِس آسن نمنمتھ رجسٹر نمنمتھ کاغذن ہٕنٛدۍ دفتر آسن أمِس گۄناہو سۭتۍ بٔرِتھ کٔژ یِم آسن تیٖتۍ زیٖٹھۍ یوٗتاہ نظر پِل دوٗر اکھ دفتر تہٕ اکھ رجسٹر صرف گۄناہ خۄداے فرمایس اتوٗنکِرُ مِن ہذا شیئا ہُہ میانہِ بندو ژٕ چھُکھا یِمو گۄناہو منٛز کُنہِ گۄنہس انکار کران یہ دپہِ نہ حظ خۄدایا فرمایس اظلمک کتبتی الحافظون یمو میانیو لیکھن والیو حفاظت کرن والیو فرشتو ما غلطی کٔرمٕژ یہ دپہِ نہ حظ خۄدایا کٕہٕنۍ غلطی نہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ گوٚو نہٕ ظُلم کینٛہہ یِم سٲری گۄناہ چھِ مےٚ کٔرمٕتۍ رب فرمایس الکا عذرن عذر چھُیا کانٛہہ کیا عذر چھُیا کانٛہہ یہ دپہِ نہ حظ مےٚ چھُنہٕ عذر تہِ کِہیٖنۍ خۄداے فرمایہِ بلو ان لک عندنا حسنتن فرمایس میانہِ بندو مےٚ نِش چھِ چٲنۍ اکھ نیکی مےٚ نِش چھِ چٲنۍ الحمد قل هو اللہ التحیات پالکھٕے تہٕ چھُے قرآنس یوٗتوٗ نتہٕ اِبلیٖسن پریون کوٗتوٗ گوس پترن سگ تہٕ موٗلن درٛوتوٗ تمے چھُ پیٖر اکٕے کتھ ونان
پیر شو ونان عقیقہ آتون کیرک ثناء اللہ دپن اے ثناء اللہ تلم مکر پر سٹھا بس اچھ میرس پیر سینش اکتھا من کبت پر دی آئین جلا شاہی جیلا نسپن احوال با سمجھ آوا نندر کھسو تو کھسو نندر اصل پڑھ کھسو نندر ہوشار چھوا فرماوان آوا امسوز چھ مینش کس فرمائے وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ خدای فرمائے سپٹین از ظلم کرنا فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا جوانو فرمان ایتی آخ لکٹ کاغذ رچا کرنے نیبر اتمز اشن نماز کے روز کے زکاة کے حج کے تحجد کے چاش کے اشراق کے عوابین کے ام شخص ناشی یا دنیا اسمز گوڑنش لٹی یا توب ویزی یا مرنے ویزی قرمود اشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ یتی عشم قرمود نم نمت دفتر گسن گوب یا گش بیزاد اسمز گوب تو دوستو یستی کا عمل کرو کم سیت کرو یستی ماغری پور سری نگر پیٹ آزاؤ بارامولہ پیٹ آزاؤ بڑگائم پیٹ آزاؤ پلوائم پیٹ آزاؤ سری نگر پیٹ آزاؤ امس گیس نیت آسن صحیح اگر نہیں منش کی انتہچ نعوذ باللہ من ذالک نیت آسن صحیح امس میلتت پنن معاوض کوئی نئی سب گیس نہیں صرف رضای ذاتی پائی کی حضرت تھی کات ہچو کات سمجھو کات پٹ کرو عمل کات بات نہ ہو بیستا اسی چکا وما علینا الا البلاغ المبین صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ خدایا حمد کر قبول سن درود السلام سو سجستہ ادار گوڑنک دعا خدایا گناہن عفو گناہن مغفرت رحمت کراتا سین دل پھر دینس کو خدایا سین دل پھر دینس کو سین دل پھر پنس اطاعت اس سین دل پھر پنس اطاعت اس اس بناو دیندار 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 بیمارن شفا یہ چھو مغرب پوریس مزش گل محمد مغرب بیمار